Ko je ovo? Ja. Osveta je Srki slatka. Nema ništa. Ne, sačekaj me. Sačekaj me. Ništa jače od takve želje. Mrš! Sve mu pači helikoptera. Srki, jesi tu? Gde tu, brate? Gde tu? Ajde. Gde si ti? Da li si crno ili... Evo kući, evo kući. Znam, ajde, nemoj biti tako sarkastičan. Pa nisam još ušao Pogazit ću ovog čoveka zbog toga sada. Loading screen, čovjek. Loading screen. Ja, kupio si taj SSD, brate, ništa ne radi. Ti u helikopteru? Da, brate, što? Zato što sam ja slipovao u njega. E, vidim, iskači! Skački! Vidio sam tvoje telo mrtvo, beživotno. Da. Ok te mazo, šta se ovdje... Beži, Srki imaju ovoga. Pucaju sa svih strana, jebot. Imaju ovog ovnara, sad ćemo ga... Beži iz zgrade ako si u zgradi. Neko aktivirao. Vidim. Gdje je to pobjeg? Dakle ću... Ne, kako gdje? Mrtav. MLG bro. Heli opet. Srki, reci mi koordinate tvoje. Tango, Bravo, Cash, Alfa. Na 6 sati. Na 6 sati, vidim te na 6 sati. Puca na tebe helikopter ovaj. Gledaj, već sam... Mrtavština. Samo helikopter da puca, svi pucaju, brate. Ovaj lik postavlja C4 dok mu ovaj iza mene. Mene skopuje, a ovaj ne gleda uopšte. Jo, man. A jebem ti spawn, brate, mili su ovom ispred nišana se spawnuje. Onaj lik. Dobro, možeš ti da bacaš slobodno i da putaš. Sve strane. Neko ovdje zauzima. Neko tu zauzima. Gledaš, pregazio sam ga, ali ništa. Samo da ja nađem. Ne znam gdje puca, ali nema mog. A jebem mu mater više, brate, treći put se ubija. Eksplodirao mi ovaj. Ovdje je bio beacon. Tom beacon. Jao, kako da dođem do onog? Nemam C4. Nema. Imam C4. Ako bacimo ovo ovdje, patronki kad bi bacio. Jao, gledaj šta ih je ovdje. A ne da se popnem gore, pogledaj što gleda tu gdje sam. Vidi kako gleda gdje sam. 0-3 ima. 0-6 jebote, šta ti? Mislim, nemam ja 0-3, nego on lik. Me 3 put ubio. A to što si ti noob, to je neka druga stvar. Brate, ne mogu jebote, ništa. Ovo čak nije ni HC. Aj sam nam, Srki, ne vrediti drugačije. A jebo mater svoju, neću da igram više.
Moraš sa mnom, Srki. Jebote, život. Čivot, Srki, čivot. Neko me udario. Neko me... Pogledaj. Dobro, imam 90. 10, 9, 8, 7, 0, 7. Jao. Ovo govno. Ako pobegnem odavde. Samo Srki gleda gdje sam ja na mapi, to će ti biti... Ja ne mogu da verujem, brate, ti ne znaš šta se meni dešava. Šta Srki? Pa ubiju me odmah čim se spawnujem, već 10. put, brate. Šta je smiješno to, brate? To igra. Spawnujem se ispred tenka, evo opet jebote. Pa što se spojnuš, brate? Pogledaj ovo jebote. A to se zove, Srki... Idi u bazu, kreni od baze. Ma idi u kurac, ne u bazu. Idi u bazu jebote. A pa vidiš ti šta su tu, jebi ga Srki. Šta bi ti? Daj se daš ovo. Ne, tank. Tri ovo. Vidi budale. Se to pušim ili... Sad da napiše Ramer. Pa naravno... Prvi je počeo da puca, ali... je lošije završio od mene. Ajde negdje tank. Eno ga. 2. Kojeg ću, a nešto se povlači. Ne. Ovo je ubio. Srki! Prebacio se govno! Koji si ti, izdajica? Izdajico! Još on čuti kao dobro mu je sve. Tam je dobro, imam 1.10 jebote. Šta je dobro koji kurac? Izdajica. Ovome se nisam nadao. Ovome se nisam nadao, Srki. Znaš ti koji sam ja put, Srđane, provalio da ja dođem do te lokacije da ubijem onaj tank? Ne znaš? Pa vidim da ne znaš. Pa sad ću da vam su se razbižali svi. Sad ću vam se krvi napiti svima. Džabe prijatelju, promašio si. A izgleda svašta. Ne, ovaj ubija. A, brate, mi li razbijaju nas. Ulazi u... Ovo još sam nabio. Platit ćeš ovaj. Šta se ovdje dešava? Će dođi u ovo.
Nema tu nikog. Jao, tank. Jao, tank. Pomoć. Ako nekako. Jao, daš, kako ja ovo uopšte, kako sam ja živ? Stani, prijatelju. To nije ovo. Gdje šta je njih? Da Bog da Crki ubije. Crki! Kako ide? 1-10. Vidiš što nas bombarduju, pa kako? Ništa nemam više. Godio ste ga daša se. Gledaj malo na mapu, vrate mili. Vidi ovo. Gdje su sad? Ne! Mislio sam da sam ga ubio. Uzmi patronke, daviš. Hoće li moj plan da jednom do kraja da dođe? Jo! Au, gdje ćeš ti, prijatelju? Gle ovdje šta je ti daš? Pa kad letim nisko, i gledaj ovo me ubije! Kad letim nisko ko idiot. Među prvima sam skoro. Jaaaa. Evo. Ništa. Ovo ne može biti gore. Ti ćeš Trki biti prijavljen, samo da znaš. Za vele izdaju. Ušao, brate, vidi da preživiš, jel, ovaj rat? Pasu. Ajde, uzimaj te patronke.
Uzimaj pa... Установил C4. Preživi, molim te. Molim te, čudo neko. Jao. O, još se ono okreće, rotira. Gotovo, još malo i pukli smo. Dok se neko spasio. Da ne govorim, da ga ne imenujem. Samo da te Srki zakoljem, da osvetim. Nas, Ruse. Tank. Gde si, Srki? Nemam pojma. Nemaš pojma, jel? Nemaš pojma, jel? Osveta je slatka. Ovdje ga osjećam negdje. Bićeš zaklan, Srđane. Samo da se odbagujem. Samo da se odbagujem, gledaj ovo. Hvala. Vidim ih da ima kao mrava. Ko je ovo? Ja. Osveta je, Srki, slatka. To sam ti obećao. Kako osveta, brate mi. Znači, ova igra je, brate, katastrofa. Evo govori da je igra katastrofa. Još ću ja se svetim. Ne. Ne. Mogu sam ga ubiti kad sam hteo. Aj, molim te, niko nek ne uđe. Dobit ću ja kick sa ovog servera, izgleda. Ja budem nastavio ovo da radim. Evo došlo, ovaj Srki ubija. Došlo, gledaj tamo. Pisalo je Nunan ubio nekog. 10. Ajde još nekog da ubijem. Ma ne bre, nego 10 još, gotovo. 7. 1. Srki, nadam se da ti ova veleizdaja odgovara u smislu. Jako, pogotovo skor, brate, 4:15. Vidim koji sam ja. Pičku materinu igra. Ja sam bio možda tu 4. 5. Srki, vidimo se u drugoj igrici koja se zove Hardline, nove mape i sve ostalo što dolazi uz nju.